Yes. Taga saan ka? Denied. Uwe! Where are you from? Palestine. Where? Palestine. Bye. Oh no! Hi. Dili ko kahit sa mga afam ba yun? Ha? We! Herbs man ko. Tsaka. Hello po. Hello. Ang ginagawa niyo? Hanap ng kaibigan. Oh, okay. Ikaw. Wala lang. Ilang taon ka na, ate? Sa tingin mo, ilang taon na? 20? Grabe. Hindi. Lampas na ako ng kalendaryo. Ay, we. Weh. Oh. Meron ako Wala. boyfriend or asawa. Wala. Sad, no? Sad ang life. Oh, so, bakit nawawala? Wala. Wala eh. Seryoso? Oo, seryoso. Sad. Pero okay lang. Happy naman. Oh, enjoy lang Oo, muna dapat. Ganun talaga. Ikaw ilang taon? Enjoy lang. Ikaw, 15, 16, 17? Oh, Ano? 25. Ah, Promise. talaga? Parang minor ka pa. Seryoso. What's your name? How old are you? You're 24? You don't look 24. Oh. You're hot. Yeah. Okay, fine. You're hot. Well, thank you. I'm actually older than you. Can you guess? So what's your name? Stop! Don't say that. Oh, you're Tristan. I'm Jessica. Nothing. Just here. You're cute, but you're too young. Yeah, you're too young for me. I'm looking for like 40. Anyways, nice meeting you, bye. Hi, Hi, how are you? I'm good. You look great. Where are you? What do you say? Just where are you in the world? I'm from Philippines.
Oh, okay. Nice. You. I'm in the UK. Okay. Yeah. Great. How old are you? I'm 46. 46. How You're are you? hot for 46. Oh, thanks. How old are you? I'm 34. Okay. You look great. Oh, thank you. I'm a little bit bored. I haven't actually been on here for a long time, and I just had this. I just thought I'll just go on, see who's here. But you made me stop in my tracks. Yeah, it's nice to see somebody. Deny. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード Thanks. How are you? No, I'm not. No, stop. Don't. You're cute. What are you doing? Yeah. Your voice is sexy, by the way. Where are you from, by the way? Australia. Can you guess where I'm from? What? No. You're young. Yes, you are. I'm looking for 40 years old. So what? What do you mean? We can be friends. It would be nice if I have a cute friend. No, I won't smile anymore. Serious. I need to click the next one because no, I'm not. I'm just no, I'm not. Just if we're gonna continue this, I might like it. Bye. Bye. No, bye. Bye. No, I want to. Oh my god, no. What I mean is, you're too young for me. Yes, you are. You're 24? 24. This is enough. Bye. No, I'm not. Oh, stop. Oh my god. So, that's it mga amigo-amiga. Nga ako ang pag-video sa Omi TV. Om TV. O ba na pag-pronounce? Ambot sa ang pag-pronounce ano? And sa Omigel. Pindot na ko ang stop sa katong Bibi Boi. Bet ko sa Bibi Boi bayat. Herbs. Ang cute siya. Oh my God.
gosh, hindi ko makaget over. Kaya pagmata. Katulad siya, akong ihimo. Nabetan siguro ko sa Bibi Boi kay tungod sa nga ko ang boobs. Ba? Boobs si kay si Taya go ups. Char. Alam nyo kung ano ang sikreto? Nag-drawing ko. Kabalo mo sa pag-drawing o boobs. Mag-tutorial ta ka ko. Ay, Hindi mo guni tutorial no on how to draw a boobs chart on yourself even though you have boobs. Chart. Naba ko. Naapod ko yung boobs. Grabe po ng Nakita na ko sa inyo saon pag-drawing ha. Mag-tutorial ta karong pinaabtik. So, as you can see, wala man jud na siya. Oh, wala jud siya para maana na siya. Push na siya. Push in boobs. So, muna akong gamiton, no? Kani brown. Muna siyang i-draw. Oh, si Ana muna siya dira. Ana, nalagod ka dira. Hala. Yan sa kavela. Siya. Magpako, guys. Perfect combination. And then, pag mahuman na kagbutang na diha, kalat mo siya para hindi siya masyadong halata. Okay, tapos na. Oh, diba? Oh, nag-garbage na yan sa dyan ba yun? Diba? Nakita na yan dyan. Parang na siyang malaki. So, alam niyo na paano maglagay ng cleavage dyan, ha? Mga amigo, amiga, sa mga wala pa nakasubscribe, please subscribe. I-hit niyo ng notification bell dyan sa kilid, no? Para ma-notify niyo sa mga feature na mga videos. O, pwede po mag-comment, mag-like, anything you want. Pwede po mag-comment kasi bet niyo og kaning part 2 sa OMTV, whatever. Stay safe, everyone. See you sa next vlog. Annyeong, Koreana. Bye. Bye.